Tunia hi episode 14 iningai diu ahi junje in hypnosis treatment abol chun ahung khang do tan ama zong apon na le jengin achai na chana ka hu do zo tapoi ati in pona ta hin ama zong akap tan hung pen ki na hele ka lung se ding phata ka vending ne he ka ti in hin la kin ima zo si ka hai mil tan ama la ahung pen ki nin e hung hol do in e lung si nin hin la kin ima ka gel do thei tapoi ati in apon na le jengi Deyong hin kot hongin na hele junje atau chu amun chi phanen alut tapon amani ki ho na hlon chu angai ji junje in ebola ka kimutu ki hlon a hidem ati na hele professor pa hin na lungtup hlon na mo so nai hlon lo zong hi mei the a hi lawa hele na ki lung se na hlon zong hi na subul hit nai hlon lo zong hi mei the chi ji a hi na that ding pa zong hi a vela hung ki zong hi mei the a hi Dem tia nangin na lungsit lawa amazon na lungsit lo a hiya hele heta bangwang sit na chu hunglung ki tapon ti taki lungsit to hlon ji a chu thi na a hi in Isanga kho che chu ipi dinga na gin cha namati na hele junje in so sa chu avelin aso kit dem ati na hele professor pan aso kit na loading in amanu hi ahung ki pat namuna nung solin Tuti le wangsit na tu loading a he ati in a hele junje in iji chu wangsit na hi pon opportunity phata zo a hi ahung hlung ding thil khel the a hi ati ta eke ho hlon hi de yong in aja so ke in amazon achi do tai professor pan chunga hlung ding na khel thei ding hi na gin chat mong hena ati na hele junje in mazo se gel do na thei dinga hi aji ding a hi in pi hele tu chung wang ka ven bi te ding a he ati in ma zong in a hlon hin se hwa hi a hol ta in a hele namdu hin ka hepoi apot do hele a kilome ati in chi phanin ama zong gang ta in a thlei do in aga hol ta na hele mun khat ki chip na mun na hin chapang ho to hin ana umin amu mu hin achi zalin aga koi tan se hwa zong alung dong in namang siki ham ati in a hele junje in hite bang mang si chu zong kit ta loading a hi thil na bol nom na chi na nom ipi umam na chi na nom na bol nom om le bona I bolding a hi ati na hele se hwa hi alung adongin ilung set na kiti hi step thum hi ati in a step thum chun ban nei cha in a seitan tua ainin I bolding hi romantic ta ki lung sit a hi ni khom ding don khom ding wa khom ding ati na hele junje in abona I bolding a hi ati tan che phanin amani zong khot a ki tu tol honen a chi phei hlon tai mi bol bang chama ni zong ni the ani khom hlonin movie zong ave khom hlonin a hele se hwa hi ha kabina kapme movie ki chei hin thlong thi nu in thlong a thi a hele se hwa to na mun a chun khichang a hin mu do e Amanin zong mun khat na hin coffee a hin don pa hlon tan junje in ilkhat ka hin do ding ha gel lo helin nei hin don bun in movie vet na chun pasal pa nu mai nu a hu do in aman thi na ato in izem tin ama ta bang chun ke goleng ipi na bol dem ati in a hele se hwa in chu ti a hele na nung ka hin zui ding a he ati in junje in ebola ka nung na hin zui ding ham gel to dot lawa ebola nei mo don bun ham ati na hele se hwa in nangin ba ima gel hin lang nei don bun in na ti chume Izem tia na hina le ke zong ka hinding na thia hele nang to ka thi tha ding a he ati na hele junje in min gen the theya nu mai nu hu do a achu tia hele pasal pa athi na chu mo se hi di ta chu me pasal pa inu mai nu ko ma a chei na lai na a sei chu na het lo ham thil khana nei ki thopi na ti chu me izem tia ka thia hele pasal phata ki mu in lang nom ta in hin kho mangin tia promise a ki bol sa chu me ati in a hele se hwa in nang hele chun hitia chuna seiding ham izem tia hi chele si na hin ke hi leng no meidang khat na ki hola ki pa ta le nom ta hin khona man got hamati na hele junje in henge hitia chuka bolding a hi chita bang chun nangin zong hiti chun bolin izem tia ke iphyam khat ka ti a hele give up na bol loading hin kho nom ta na manding a he ati in se hwa hin ipi na ti ham namo se ham ki ti na serious le zingi Ipiham khat na ti go ta ham ati in a hele junje in promise bolin ipiham khat ka tia hele thil a hilo lo na gel loading a he ati in hin la se hwa hi anum pon promise ka bola hele thil phalo hung ding le kilom ka sa e ati in junje in chiji a chu izem tia ka ti chula ati na hele se hwa in izem tia tin lang ti hi zong le chon ka sei momong loading promise ka bol momong loading a he ati tai ahung ke le hlon hin junje zong apaw nom tapon se hwa in nei hopi loading ham ati in a hele junje in achuti le ka sei bang chun promise bol
bolin ati in sehwa in bolpong kati na noble nei hopin lang na noble nei hopi da jeng tan ati in amani zong thip chanin in ahung lut hlon tan junje ente o chu hungin tin akau tai namdu in sehwa ko ma ipi na ti hlon ham ati na hele sehwa in aman ba a hi lo lo thu a seizai izem te phem khat kati le hin khon nom ta na namangin ati e ati na hele namdu in achim a hi tai kilungsi na hi thathum bo chi a hi in na ki khen ba hlon ding a hi tai ati na hele sehwa in junje hitabang mi chu a hi poi ati in hinla namdu in ama chu hitabang mi chat chu a hi bove thathum kalwal dongma jong anei khapon thathum zo ting le aki khen pg e hetai kumsom kom khom hlan hin ka het a hi ati na hele sehwa hi alu hang hle jenge junje inte o ko ma ina hi security atai na thei chana na koiding line phata ana koiding chuti le ke man pam langa mi ho ahung zong le ka he do na thei dinga na bolding a hi ati na hele te o in de yong ji a ham ati in hinla junje in aji chu a sei pi poi te yong hi professor pa ko ma aga chi in junje zong lai muna hi hung chuna aman a bol tabang bang chu ken zong ka bol nomin ken zong a ki chaina ipm hamti ka het nomi ati in bolding chun a seita na hele professor pa zong chu ada theipon khatpa nomna ta chun hypnosis treatment chu abol sa ta na hele polo hello hen ahung khang to in mani that chu ke ka hipoi ati na hele professor pan achuti le koi hamti adong tai chairman pa dam loji hin chi hun hin apa din mun hi alata na hele mi khan hin chairman pa ha dam lo ham ati in chi hunin azo zo a seizin apa hi trip a chi danin a seizin kapa hi hongki le zong le na to cham khat ki cholding a hi ati na hele mi khat pa hin ama koma direct a report bolding au ume ati in chi hunin ke koma na se ya hele ke man a hilo lo ka seiding dana na gel dan ham izem tia ka pa langa na pan uwa ke khut noya na na to nom do wa hele tu ma hinding do vin lang si do vin ati na hele khacha cha hi apot do po vin che phanin chi hunin na nom na ve tia ka la ding a hetai achuti le meeting pan tauti atin meeting chu anei ta ve meeting ki chei hin apa aga ki mu pi in Dr. pa ka ki hopi le na result zong a hoi su ke je ati in cham khat bo na uma in na hung ki le theiding a hetai ati in apa in piti ham kamit zong a kho che ati in a hele chi hunin surgery na ki bol chai pa na hi je achuti a hi ji chu mit surgery ki bol hi thil ha sata a hin a kho sit na lo dinga na chi the ngai ding a he ati in apa in he nge junje na contact theyam ati na hele chi hun hin azo a sejin he nge na da mo chun ken zong phone ka bolin a boy hin te hung nan te avelin khatve ana kol kit nang kati ati in a hiwang hin alung thima hin alung a hang hle zinge junje in zong Mr. Nam hi hospital aga ki mo pi in aphat sia ka hung zo lo zi in no mo sa hi in tu la hi lungel tampi ka nei jin thu sim khat na sei pi lang na ngai num dem ati in thu sim chu a sei tai masanga damrung loi pa min chu apha in ama hi Mr. Nam to amial ki bang a hi masang chun ka loi phata na na hi in ha si le nei pi jingin a hi wangin tu chunga hi nang na mapin zeptan hi wangin ka newa pa ni nangin nei pi in nei support nin hitia na hin bol pa hi ka hol do te ding a he ati in afona de yong lim chu avet sa tan hi chi pa hi ham ati in a hi le Mr. Namin zong hi nge tin amit a phe in junje in level la de yong to akenai mi umam ati na hi le Mr. Namin zong he nge tin amit a phe kit tai chi pet hin chi hun ahung lo din junje chu a hin ko tai chi phan in junje in zong mun khada hin a ki ho pi tan ihunin khatbia ka hin kol chunju ka khamin na lungdong in tina ati na hele junje in keman kanu ki ven nang ka te na ti in nangin na pa ki ven in na ti chu chu khamje ana sei ham ati na hele jihun hi ki het mo sa in hitia chu ka seidan ham ati in junje in apa chu pha hinam ati na hele jihun hin adam mo chu a seipon a phado me tun zong aloi ho to trip ma num ta in a pot do vin na to di zo si zong KAPA ati in apa hospital a lam hi a sei do poi til khat wang hi ola na hin het tho ding a hi in sei do jing tang ka ti ati in apa in anei a go zo si hi ama te ni nu chamina a koi dan hin a seijin en zong vel tam pi hi ti chun bol hin ka ti wang hin ka thu se angai mo mong poi atveya na ki mu to zo hlana pan a hi alung no mo hin te ati na hi le junje in nidang hin hiti hin nei ho khapo in kapa ka vet da ding dan zong nang man nei hil kho angai poi na paudan hi ngai tu dang khat nei hele chun na ke lomi ati in ading do in achi go ta na hele chi hun hin chiong la pha hinam khat ve kom le ka gel do ji e mang pha ka thot ne ene sei pi in ati in a hele
junje in Ebola chi chu ka sei ding ham ati in chi hunin achuti le seida jengin ati in amazong achi do tai sia hila asu no he junje nu a hi a het do phan hin amazong a thei ta po in junje nun ko da hongin a hong lunin na hele sia na mu phanin phata in a hopi in junje nu hin na dam lo thu ka jan office zong na chi thei lo ham ati na hele sia in kadam mo ji in na to ding ka hin pi be tai ati in junje nu in ane zo pha le nei hin kawin su thing nang ka ti ati na hele sia in khot le keng nei lo ka bangi kane zo pha le ke man ki su thing tang ka ti ati in anu na nga pa hin akoi cha khe na hele junje nu hin lungdong ta in ipi na bol ham ati in a khot chu ala do in amazong achi do tan sia chan chu alungdon ji hin jinju ko ma hin sia hi hadam lo hin te normal pon dan jong aza chomi ati na hele jinju hin ama hi ai iti a normal lo a he ati in chairman pa ji nu hi phone a bol ta na hila phone hi ala pon junje nu in chairman pa hin cha pa khat a nei chuna ati in a hele jinju hin Ebola chi chu na het nom ham tua achapa a business vekol pa khu ama cha ta ta a hipon chio hi in a hin ki puilut achapa a hi bove achapa ta ta pa chu kum som masangin anaza mang tai tin thu ka za e ati na hile junje no hin gampa ma lekha sim hi lo ham ati na hele jinju in gampa ma lekha sim ding wang chu ka ta san poi high school a hi laya azam mange ti a sei chu ka za mo mo nge sio hi chapa nei lago achan dinga hi lewang pam lang mi khat zo hin a phat chompi zo ding da na hi chairman pa hin achapa hi adon se tapon ipi mi pa ba hi za achapa hi don se lawa acha lo khat zo kho sa ke ham atita in junje nu jong apon awalin a thiso go na hele jinju na hin modo phan hin ipi na ti ham ati in junje nu hin china ding khat ka nei je ka pot ding he ati na hele jinju hin sapong ho tuition la pha da hi tai ne na simpi ding a he ati in chia ahung kum su in ki phat sa ta chun junje nu ko na chi nom na chi in ke man chapong ho chu ana boy ping kating ne ding simpi nang ka ti ati pha nin junje nu jong thibe chan achi do tai amazong alung na ji chun ain luyu wa chun aga chi tan ahung kum chun masanga ina pa na apot do chu agel do e alage sto ahung po chanin a hi le chi hun le anu jong ahung chan hunin anu hin chi hun hi analut masantin asol lut tai chio hi chairman pa to ani ki cheng hlon a hitan junje nu hin na ki pa hinam ati in a hele sio hi hin bol him zong a hi pon nei ta sanin ati in junje nu hin he nge ka hin ta sani pa na ka chapa hi nang man na hin vet colding a hitai ati na hele sio hi in khazi pan zong na hin sei pi mei thei a hitan tua ki panin junje agol han taka hin hung ki le ki ta hi in tutile ama zong in sung tha a hi phata a ki settle thei ding a hi ka chapa bang banga na chapa chu ka hin sin ding a hi ati tai hi che thu sei chu agel do na he lung hangin doorbell ame tan tio hi hin a hin modo ta in a hi le hi chinu zong hi tua ipi hong ki bol ham ati in aso nu ko ma chun kot hon pi in ati tan ge chu hon pi tai che phanin ama zong in sunga ahung lu ta na hi le sio hi in to tang na din puma chu thu na sei got ham ati in junje nu hin ka chapa hoya ham ati in a hi le sio hi in na chapa hoya o Ebola ke nei do ham na chapa laya a lo hena sa a ka koma ipi na hung bol ham ken na chapa hi no jong ka no do khapon macham ta a amale ma ina ko na pot a hi bove kaji pan jong hol di agot lo je a hi chan ka pha u a hi in ken la nang ni na ki hozi hlan ham ka ti chula ati na hele junje nu hin phata a ka hin kho kha ding a he na ti hi lo ham ati in sio hi in ti hi za in adal ha le ipi ka loading ong ati in junje nu in chi ji ta nei ki mu to sa hlan lo a hi kaji pa ka cha pa ti nei la pi in ka nei ka go jong nei la pi ati na hi le sio hi in tu chon hong ki phat sa hi in nangin imazo si na da tha a hitan ke ana hi lengwang ima cha jong ka da tha loading jam do lo hela ka chapa jong ka da tha loading a hi ken ka sei mana chu na ki mu pi lo dan ham na nop le to win ka la le ka ki cholding a hitai ati na hila junje nu hi alung hangin amin ta in kangji hun tin a kovin na hile ama nun jong kamin kang sio hi a hi bove ati in junje nu in hi poi na min hi kangji hun a hi in achapa hi ka hin hol do ding adin muna ka nung koi ki ding tang jong na din mun mama a ka nung koi ki ding na he ati in lung hang ta hin apot do tai
lungim ta in ki gel pumin lampia ahongin na hi le gari khanin atat khadi chanin sehwa hin ahong hu do in lampi na zot pha le gari phatan ke vetang hi ti chun mi khanin ei seipi e ati in na hi le junje no hin kon na seipi ham ati in sehwa in kalung set mi khanin ei seipi a hi tunia hi me cho khom ding na ti hi lo ham ati in a khod a chun akai jen a chi hlon tai pasal khan hin athim chin chin in na hi le te o in he che pa chu lim ala do in khat pa jong a chi do tai adan hi junje hin te o koma hwa hi ina umin tileng na loading a hi zia anung na thim zui ding a he tia azui sa a hi zia gu thim cha aman jong anung hi athim zui a hi se hwa te ni jong ki pa ta in me a chol hon tan te hwa hin gu thim cha in lim ala do in alim chu junje ave sa ta in na hi le junje hin anu lim hi asi langa amu in aman jong phatan ave in na hi le amel ta ta amu thailo ji chun koi a hi a hepoi detective pa hin te yong psychological medical report chu avet sa in kang ji hun ki ti hi na het kha am ati in na hi le junje in ka he khapoi ipiti ham ati in detective pan ma nu bo hi de yong chunga involve a hi in cha jong anei khom hon hi le kilometer ki ging mo a hi ati na hi le junje in join ale kha chu venge ati in ave in na hi le Professor pa min chu a hin modo in detective pan ama hin het kha am ama pa hin de yong hi a zanjing hi le kilomi atitai junje in zong ama in akizan sa na pa hi chu het pha nin aga ke mu pi hlon tan junje in de yong na het kha am ati in a hi le professor pa hin khat ve ahong ki zen sa ji in ama hin anger disorder anezin le depression sang ta zong anezi ati na hi le detective pa hin tu nai cha ahong kha am ati in hin la Professor pa hin ai min ahung khapoi atitai a hi wangin awum dan hi junje in azo a seiding hin aging mo thimi te hwa en junje nu chu in ahung tha ta na hi le sia te in a hi chu a hin he do tan masanga achi wa ke no the thu a po do chu agel do in sia te in a hi a he ji wa hi tia da no he ati na hi le junje nu hin ipiti ham ati in se hwa in imacha ati poi ke jong chi tang ka te ati in ama jong achi do pe tan te o hin athim vet nin anung azui gu na hi le sia in amu pha nin a kha min te hwa jong chi mang pe ding a hi pha nin te on jong azui gu na hi le sia hin a kha min ama hin te o in ama hi a dei cha da na hi anaki gel jing da na hi te hwa chu aman sa ding pha nin te o jong gang chalin azam do tai se hwa in agal huna hi le chi hu ni na nanga e junje te ni jong ahong po do hlon tan detective pa koma nang anamasan professor pa hi ka do nom khada umi ati in chipha nin detective pa jong ana chi do tai asunga lut ki nin professor pa chu adongin na hi le professor pan de yong chu zanin ahonge ti asei pi in junje in ipi bola hung ham ati in hi le professor pan alo phata a ani ji lowa hi le alung han na khu aki control thei ji poi ati in junje in tamrung le se hwa hi ama tha a hi in chiji atua hi ke ho ei tu bo he ati in hi le professor pan zani in ama chanchin aki het nom ji in nang bol tabang chu boli na hi le ke ma tha a hi poi ati in junje in ama a hi lo le koi hi ding ham ati na hi le professor pan chiwang chu a sei poi ka hin sei pi banga na chunga thil hung ding hi na khel thei lo ding a hi ije chun nu mai nu zong hi ahung kon do na nung sol tan ati na hi le junje in laya hin de yong ahung kit dem ati in Professor pan na lo ka na simpi ding a he ka ti a hi ahung kit nan ti ati na hi le chipen hin te o in se hwa ko hol mo tai tin message a hin thot tai chiphan e ma zong alhei do zalin detective pa ta chun aga hol hon tai hunin se hwa hi apui do in treat ana bol tan junje to hin iti apa na na chen khom hlon ham ati in a hele te hwa in thathum ho a hi tai ati in chi hunin nang ni bo se nom khom hlon ham tin adong ki in a hele se hwa in a hi poi aloi te ni ta ko khom ve ati tai junjen jong amu zo lo pha nin in a ki le in a hele chi hun le se hwa chu ahong ki hlon phei hlonin chi hunin a hin mu pha nin junje chu akawin junje in na thil choi chu nanga ham ati na hele chi hunin a hi poi se hwa a he ati pha hin junje in gang ta in a me choi chu ala pi in na hin choi pi chu ka ki pa e a hin nung bol ki ta hi na ti in
se hwa a khoda amanin insonga chun ada sa san apui lut tai insong aga lut hlon hin junje jong hi apaw mo mong pon na hele se hwa in kachunga na lunghan dan hamnei hopi nompoi ati in junjen jong ima asei pon thip chanin ave in ama jong aruma hin aki lut tai namdu in ebola anisi aneki na hlon ham ati na hele se hwa in tunia au upa to ke ki muto ji owa khuti a hibowe ati in namdu in pasal khanin numei nu ain kulte to ke muto a alunghan theya hele manu to chun relationship anei ding num lo hiding a hi ipiti dana au upa to na ki muto hlon ham ati na hele se hwa in ihung ko do a treat a bol a he ati in namdu in ken la ain kulte khat cha to ki haulo ham ka tin ken la ka ke mu pi kha pon nang na ke mu pi ta ati na hele se hwa in so na ka ke mu pi e tai tin a room a lut kit tai chan hin phut lo halloween a haidan hi no mo asa na hele ama hin tu ya ko kha lo ji a hi de otin agelin alungel hi junje na het phan hin te o ko ma chun agachi in athil bol hi koiman he do hi ve tana ati na hile te o in keisa nga hacker team au lo nga la le koiman he pon ti ati tai junje in achuti le tu nilhum ke gapo do in ati in namdu ahong phai chani na hile namdu ko ma jong nang jong po do in ati in namdu in ebola ka po do ding ham ati in junje in neipan bolin ati ti na bol ding a he ati na hile namdu hi anom pon hoya ka chi ding ham he banga da ma na jong ka to loading a hitai na ti ji a meeting set up bol di jong ha hi chumi ati in se hwa hi ahung po chadi na hi le junje na mu phanin aki het mo sa in thumu wa ipo do ding ngoni tha ka akoi ma ihung ki le loading o heti in a khol hlona chun amanin apot pi tai khatcha aum lo phat ovin se hwa hi swimming pool langa chun aga chi in koima bon lo atin alu nom the zengi te o jong ake go do in achi do tan namdu jong hi achi do na hi le in lang chu ave in alung a the zengi koima lo phanin se hwa hi tuila anom ta na ki chi mi na hele namdu hin agamu do tan se hwa in jong amu do phan hin ati azal he jengin namdu in pina bolding hamti ka lungdong ke jin he banga da ma ebola tuila a hi ki zap na hi ham ati in ama jong achi phaiji na hele se hwa amei hi a hin mo do ta na hile aman jong ebola hi tia chuna ki von ham ati in alungdong in ma hin hi tia hi part time na ato danin agelin ken la ngami na hi hamtin kanagel mani ati in pata avet ke na hele amei so hin mudo phan hin ata ta to ke lowe che wang a hi theilo thil a he ati in se hwa amuti la chan hozo se chu agel do in se hwa in laya song hol chu nei hin pi di ham ati na hele namdu in jong a song hol chu alan api in se hwan jong aki a in ahung po do a hil akeng a kit tan namdu in amu phan hin alung dongin chu ipiti na ki khelwang vei ham ati in se hwan jong ima asei pon athip chadi na hile namdu in itabang thil hi le si na jong thodan ham international news a report ka bol ngai dem ati na hile se hwa in junje ko mana sei do ding ham ati in namdu in nei don but dung zu ya ka vet ding a hi ati in se hwa in nei phei na hile namdu hi akichan tui sunga na lut pha le inzawa ta banga chana uma na hung po do pha le na keng umji ham ati in se hwa in henge ati in a hele namdu hin achutia hele khatveya pal pen chu na ka a hele umji dan ham ati in se hwa in jong henge ati ke ta in a hele namdu in achutia hele kapmin nami hi chu pol ki su ta am veng ka ti ati in te hwan jong adon but pon athip chat ta in a hele namdu in achutia hele to pa nin kap ji u hite ati in ama hin ki hausa di ta tin akipa le zengi se hwa in na thu do ka don but tan jun je he sa hin ati na hele namdu in ebola hi chi ka i mang ding ham sum tampi chunga ki towatin akipa ke jin hinla se hwa in ken sum tampi ka dei poi ati na hele namdu in ken wang sum ka dei je ati in ama hin gamda nga chi a marmet so bola cha ko na chu sum holding ti in atim ta in a hele se hwa in nei zo do got ham ati in namdu in a hi poi na to ding ka hol pi na hi bowe ke ka hi ji in news agency hokoma seido pung ka ting gamda nga chi do na ding lampi ka ngai to ding a hi ati na hele se hwa in henge ati in amanjong anop na zal chun chibe ki bol hiti ati in namdun la ima he phallowin ki pa ta in chibe a bol ta in a hele se hwa hin a memory zo si hi asu mang pi tan chiphanin ama hin ima cha he tapon na kisil hi loham ati in lungdong thim se su khon achi do in a hila kyang atat khapa ki ni se hwa hin junje in he do le namdu tabang hin a dem ati in junjen a he do ding cho ki chal he e breakfast ane ta ve na hele namdu hi lungdong ta in au umin thir khat ki gel zinga ki gel do thelo tabang khun ka umi ati in
sehwa hin alung thima ipi ka loading hitam agel do hi de otin akicha na hi le alung thima ase chu junje hin a he thejin namdu in imanga lottery number khat ki mu a ata ta a ki gel do lo tapang khat hun ka umi ipi ka ti ham itia ka hi kaning akital walin ka ngol do gotai ati na hele sehwa hin alung thima alunggel ka su mang hitalo ham ati in junje in zong alung thima se chu a he kitan namdu in thilkhat ka hin gel do e ati in swimming pool umna lang chu ako in junje in a he them pha nin alu chu abe pi in thi be chan na en kin in ati ta na hele namdu in akeng ki su kha na chu vet sa in vetang chilai zong hi hoya ka ki su kha ham gel zong ka gel do thei poi ati in junje in a het ji chun zuna ha don wala hele na memory manga hitai ati in la namdu hin ima cha gel do thailo ji chun alung boi the e junje in zong sehwa chu avezang ke in a hele sehwa in zong ave in thilkhat wang a het hitan ti ati in junje zong chu ke het mo sa kit tai chipha nin junje chu room khat na hin apui lu nin haula nei hopi pon nuila nei nui sat poi ati na hele junje in achutia hele avela ka do kit ding na hi izem tia ephem khat ka tia hele ati na hele sehwa hin ka answer su ki bangbang jing ding a hi nang hechile se na nom lowa hele ke jong hingzo pung ka ti ati in alung thema hin nei lung sit po bo wa hele ka heartbeat hi ding ka heartbeat hin phat ane a hi zemtia ke ni dal ha hi chile sin hi na dal ha hi le ke jong ka heartbeat hi ta loading a hi ita banga ka loi pa jong chu alung se nu in adal ha ji a chu ma jong thi lo a hi in nang na lawa hi le ke jong tui khang le na ka ki le lo ti lo chu ka thi ding a hi tai ati in alungge la atu se zo si junjen a he ji chun lungtong ta in ave in a hi le se hwa hin epi ham ebola hi tia chu nei ven ham ati in junje in tua chu epi na se ham pi chu ki nga a epi ti ding na ti ham ati na hi le hwa in kalung thema ka thu se na za the ham ati in junje in nangin ka heartbeat ki nga ding a hi tai na ti chula ati na hi le se hwa in itia pa na za the ham ati in junje in ebola na thi ding ham ati in akise ni na hi le se hwa zong chun ima ase pon a thip chani tunia episode 14 ise yu hi chan hin ana chai tauti